John Calvin hi Friends ram marchak lam Picardy biala noyon khua a sangkhat zanga pakwa edi khan alo pianga apa chu million le kho sa thei tak ani a anu in athi san ma hle noyon a le kha zirnu in Paris University a Latin chong le theology azir le a MA apas nu in apa in Orleans University a dan zir tur in atira Borges University a po reivak lo azir bok kumsang khajanga somthum pakhat a apa athia wangin dan zir chu bansanin Paris a akira mithiam rual humanist zinga enge mochen azirna chunjom le a kumsang khajanga somthum pani a Roman mifing Seneca le khabu hril fiana achua hei hian Latin chong athiam zia le humanist zirtirna in anhe zia atilang hle ani hemi nu lok kum sang khat zanga somthum pathuma apiang thar thut ani ome chuta tang chuan Protestant thurin avuan ta a Paris a chuan lekha alu zir pui thin Nicholas Copanen anin kopa siam that thurin an vor darawangin an panhi chuan an hnot chuaka Calvin a chu mun sang sanga awa nu in Basel khua a alut ta a Basel a po zirna lam a chol san lo kumsom ni paruka upa ani in edi sang khajanga somthum paruk Mars tha a ale ka buming thang tak The Institute of the Christian Religion Christian sa khodin dan chu achua Protestant thurin hum halna tan Friends ramlal Francis alo chiar turin alo ziak ani mase Friends rama chuan an du lo hle edi sang khajanga somli pani khan van tlang zinga ale khabu chu hal ani a hele khabu hi kem thanna hun lai ale khabu ziak zonga mi ne theiber ani anti a chin chuak taka Protestant thurin le ti dan pumpui tar lanna ani a an hanti chuameu chuan Calvin a chu siam thatna hruai tu a mi in an ngai ngal ani Latin chongin aziaka edi sang khajanga somli pakhat a Friends chonga le lin ati chuaka voi kwa ennonin abel cha a voi somni le panga khol in achu a edi sang khajanga somnga panga a tun thlenga aum ang hian azo fela buli ani a bung somriat lai a ani kumsang khajanga somthum paruk khan Italy le French rama ajina a holam July thla chuan indona wangin kongpa ngai azo theilowa Geneva lama a hela Geneva a aria jan chuan Geneva a Protestant din bul tumtu William Farel an ti tak zetin Geneva a siam thatna thok tur in asoma hial ma sela Farel a chuan ti tak zeta asoma wangle a vaudeu awangin arem ti ta a ma se adam chunga a thona tur alo ni ta ani Geneva chu William Farel ten Protestant khua a lo siam to ma se kalmang le in rel bol na lama engma ti fel alo la omlowa hatir kumsang khat zanga somthum paruka chuan Bible zirtir na a tho tira Farel anen in kopin akum le sang khat zanga somthum pasari atangin siam that na a thok tana ko ran in von dan le thurin te an siama ma se lalpa jamria kil tlak le tlak lo rel chung changa Geneva Council nen thunei na an in chu tatat mai thung Martin Luther le jingli ate kha chuan chung ko ro rel na chu lal le thunei tu te kuta an da veka Calvin a ero chuan ko ran chu ama chung ko thu a chuan ama a in vong tur ani ati a chu ken ko nga la tuma an in rem tak lo wangin Calvin le Farel ate chu Geneva atang chuan an hnot chuaka Farel a chu a thona hlui lama akir le a Calvin ero chu Strasbourg a akalta a ko shan lama in rol to lovin fian rel a thuziak lama in man atum ta jok ani Strasbourg a chuan kumthum sang khat zaruk somthum pariat atanga sang khat zaruk somli pakhat awma Friends ral tlan ho jinga pastor na athoka chuta siam thatna hruai tu Martin Busara sang khazali somkwa pakhat atanga sang khazanga somnga panga nen po an in ber riat pha ani kum sang khazanga somli a baptist non ngai ti ho ana baptist pastor nupui lui Idelet Debor in nupuya aneya ma sela an papani chun chu anau sen lai in athia anupui po in sang khazanga somli pakwa a athi san le bok a chua san nu in Geneva ko ran chu a fel hlei theilowa en kol tur in Calvin a chu hre chungin sang khazanga somli pakhat a an ko kir le tang he nge a adin mun a thata boka
adu ang takin Geneva ko ran chu siam atum ta a alo lu vel le Geneva Council chu ko ran in rel boldan a siam tir nga la Geneva ko ran enkol tu tur ho tut sili le amo phurna a siam dan chu hetiang hi ani pastor te chu hnem nge to ten an thlanga council le mi pui in an pompuyang an ti tur chu chanchin thril sacrament pek le ko ran mi te zil haw ani a an ma ni inzil an in ti sot ton tur in hun biruat na an in mukhom thinang panhi na zirtir tu te chuan thurin le bible an zirtiranga zirna pa nga ya po mo an phurang zirtir tu lak thu a chuan council in athiam na an enanga pastor ten thurin lama an him le him lo an enang pathum na upa te chu council te mi somrukin an thlangang pastor te thuron an peanga mi zani council in an pompuyang palina diakon te chu upa thlanangin an thlanga rethei te chanpuina te pui ngai le damlo kan tur te damlo le mei thai le fasha da da dam doi in enkol na te po pastor te pui tu an ni ang Geneva ko san inop na Calvin an angai poimo ber chu rural Paul consistory an ti chu ani atira member te chu upa som pani le pastor panga an ni a president chu rural tu magistrate ani ninga ni apiang in anin mukhoma an na ber chu thurin ken ko ring tu nun ven him le atul angzela mi ti mo le om thadu lo ta shem le no chua ani a chu aya na a mi shem atul chuan sarkar lam an roi thin he ko san in rel boldan asiam hi khovel nun von thiang lim nan le ko ran tha siam nan ani a Geneva ko pui chu Europe ram ko thiang lim bera asiam ani upa te chuan ko san mi te nung chang le om dan te ngun takin an thli thlai ranga zu dor an ti to pa le khaden te milem chuana ina kalte an khapa uire pathian soi chia le doi thiam ba ka rin na konga kal sual te chu ti hlum thei an ni thung tin mi pa le mei chia thom no zom tho le hlei luak taka in cheite an khap boka thom no rong le thui dana te mei che sam soi sak dan tur chenin dan asiam vek bok ani heti tak maya dan khau le chip chiar tak lek ko chu thil ol ai ani lo ama du tu an tam lain ti lum hial du khopa ho tu po tam tak an om ve bok ma sela Calvin a chuan Bible zirtir na angzela kal ni in a in ria a tin chu lova adan siam hian khotlang nun thleng a siam thata wangin kal suala a in ngai lo soisel tu omma se Geneva a chuan French ral clan Protestant tam tak an ron lu da chung mi te chuan a thurin chu an ron pomin an ron chanpui ve zela chu chuan a zirtirna ati len pha in ati dar zau pha hle ani ama hi a hrisel lo hle a ma se rim takin na atok zela kum som nga panga mi chau ni in sang khajanga somruk pali me ni somni pasari a tar mel takin athi a athi nu in Theodore Beja sang khajanga som pakwa atanga sang khat zaruk paruk chuan Geneva asiam that na chu achun zom ta zel ani